1 vers 8. Maar parang hoai sama. Amen. Die boek van Johannes, hoofdstuk 1, vers 8. Het lees als volgt, hij was niet die leg niet, maar hij moest van die leg getuigen. Of niet, wanneer Eerste Johannes. Apostel Johannes. Eerste Johannes. Als ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid van ons nie. Ama pelo kukepa. Sabe que era vítima, Macausen. Orita wat matla. Oye, Aguat Matigramino. Ora que era Macausen. Resisten an ora utanya. Antsa. Oye, ama Batsuoya. Pigra Clemison. Joshua. Creo dat 2 Korintiërs. Kan ons miskien tot 19 ook lees? Oké. Maar as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van al die ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie sondig het nie, maak ons tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Optimiza kaipo. Kasi staan kwa. Ibarang Fikir buat kebanyakan. Ja, niet akkoord. Nog wat 2 Korintiërs 5 vers 17. Die Heilige Geest produceert goede dingen. Vruchten in ons. Galatiërs 5 vers 22, 23. Kijk. 2 Corinthians chapter 5, vers 17. 17 en 18. Amen. Daarom, als iemand in Christus is hij een nieuwe schepsel, die oude dingen heeft voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geworden. En dit alles is uit God, wat ons met hemzelf verzoend heeft, Heer Jezus Christus, en ons die bediening van die verzoening gegeven heeft. Amen. Als iemand in Christus is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen gaan voorbij. Dan komen die nieuwe dingen. Ja. En dan zal alles toch net blijven. Net niet. Kijk ons nou. Die Heilige Geest produceert goede vruchten in ons. Galatiërs 5 vers 22. Galatians 5. 22, 23. Amen. Die boek van Galatiërs, hoofdstuk 5, 22 en 23. Maar die vraag van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is die wet niet. Tegen zulke dingen is die wet niet. Maar die wat aan Christus behoort, heeft die vlees met zijn hartstochten en begeerlijkheden gekruisigd. Amen. Tijd, wat verstaan ons nou daar? Kan iemand hiervoor met vertellen? Kasi udan baboka. Laga sing kimutan. Kan kira nou aan die vraag. Unga kasip. Tijd nou aan laga sing kimutan.
Wat die Gees vir ons gee. Ons het toch laatst keer ook dit genoemd. As jy 'n nuwe skepsel of as jy 'n nuwe persoon mens kom raak in Christus, is dit die vereistes, of dit nie eens die vereistes nie. Jy moet net so wees. Yes. Laat die Gees van die Here in. Want jy kan nie iemand wees wat onvergeet net onbaonnaat nie op die kagaba of kubasat kagaba. Jy kan nie sê jy is 'n nuwe mens en dan is jy net onvriendelik elke keer. Jy moet kan nee. Iemand kan by jou kan kom met iets nie. Jou gesindheid moet die persoon trek na jou toe. Jy moet kan sien. Jy moet kan sien. En dan moet ons vir onsself ook kan beheer. Beheer. Van orokun ka igramio. Ek was kort van draad. Nou moet ek maar leer dit in het maar ek moet kan vir myself beheer. As ek 'n nuwe mens raak. En ek sien in myself ook daar is dinge waarmee ek sukkel. In my nuwe bekeerskap. Wat ek moet aflê. Ek sukkel ook. So 'n mens moet reg. Dis nie oornag dat jy hierdie eienskappe het nie. Mens kan nee, aanpaats kin yami. Dit kin kain ay gaga. Dit kin na nie beslis. Dis nie oornag dat ons reg 'n volle persoon raak. Deliverance kry nie. Gaan we Adina. Verskillende tipe maniere. Okay. As iemand beweert dat hulle 'n gelowige is, maar 'n lewe lei wat deur sonde beheer word, moet ons bevraagteken of hulle werklik gered is. Kom maar dit aan. Moet ons bevraagteken. Kijk, as iemand beweert dat hulle 'n gelowige is, maar 'n lewe lei wat deur sonde beheer word, moet ons bevraagteken Dien na of tani hulle mga werklik bay. gered is. Ama oreki ko ini di. Maar nou nee, apostel daar so nee. Is dit nou Gelowig, dit word gepraat van 'n gelowige. is dit nou die leraar wat moet bekommerd raak of kan enige persoon net vra het, hoe as my kom was nee daai. Is dit nou Daai vraag sal bietjie moeilik word. is dit nou nie soos beoordeel of iets nie. Van ek dink dit is net dat jy jou toe maar ding of wanneer kan ook al nie kan. Aga ausie. Agi is bekeer ne. Jy amai, jy hier Die het die krag. krag amai. En jy kry teachings, jy word geleer en jy sê ek het hierdie ding opgehou, maar einde van die dag as jy van hier af gaan, dan gaan doen jy dieselfde ding amai. So as ek nou hoor en my dan sê ek vir my vrou tegen, sê jy is gebekeer, hoekom doen sy dit? Adra. Ja nee, ek verstaan nie, maar ek vra nie. Die bevraagteken. Ek vra kan dit maar of ek wil miskien sê kan dit net nie die leier is wat vra nie. Nee, sadu. Sien dan almal nie bekommerd ook. Of nu is die volgende mama Muranda Masa. Hoe sê ek you got it. Oh, okay. Van dit nie en hierdie Christendom nie. Ons het 'n probleem eintlik. Daai woord wat sê alles het nie geword. Yeah. Vergeet hierdie